A що чого? Пеня ось якраз з стул буквально. Ne znam baš što da ti velim, ali moglo bi se reći. A onda ćemo se potpisati. What the fuck is this? Privatno, enter. I Viktor Ivan. A ti imaš i vama isto? Ovaj svakako da isti. Vidite, stari, jeste vi srećan, stari. Nema ima. Sad zato gdje završavaju gol na izološkoj vrtu. Recimo da otvori oči. Mi držao ovo, ne pa nekako. Možete prinijeti.